بینندگان عزیز السلام علیکم. برنامه تلاوت خبر 24 را منظورتان می‌گردانیم. امروز جمعه 12 دی سال 2020 در استودیو با شما لقمان جورید. امروز در برنامه تماشا کنید. به ساکنان کشور نقاب‌های محافظتی رایگان تقسیم کرده می‌شوند. زن و شوهر بین هم مناقشه نمودند، در نتیجه زن شوهرش را با کارد زخمی کرد. وضع کارخانه‌های کنسروبراری در شهر اسفره در کدام سطح قرار دارد؟ علمای ساحه طب در مسکو دارویی را پیدا نمودند که آن بر ضد بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 میباشد. بینندگان عزیز، درباره این و دیگر خبرها برایتان معلوماتی مختصر خواهیم داد. روز گذشته یعنی سنه 11 ایون رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده جدی شناسایی با رفت کارهای صحرایی از نواحی جبار رسولوف و اسپیتامین بازدید نمود. در ناحیه جبار رسولوف رئیس ولایت به خواجگی دهقانی نصرالله دو تشریف آورده جریان جمع آوری حاصل غله را مورد توجه قرار داد. خواجگی مذکور دارای 4 گهتر زمین بوده. سالی روان سهمداران در 1.1 گهتر گندم کشت نمودند. مورد ذکر است که سالی روان دهقانان ناحیه جبار رسولوف در 4600 گهتر گندم کشت کردند و امروزها در اکثر خواجگی‌های دهقانی با استفاده از تکنیک‌های جمع‌آوری غله جریان دارد. اثنای ملاقات با رئیس ولایت کشاورزان اظهار داشتند که با خالی شدن زمین فوراً کشتی تکراری گذرانیده می‌شود. رجب احمدزاده به مسئولین ساحه کشاورزی و دهقانان جهت بلند برداشتن حاصلناکی گندم، استفاده تخم‌های خوش‌صفت، رعایت قاعده‌های اگریتکنیکی سپارش داد. در ناحیه اسپیتامین نیز درو گندم آغاز یافته کشاورزان با استفاده از روزهای آفتابی حاصل خویش را جمع‌آوری می‌نماید. رئیس ولایت در رفت جمع‌آوری گندم را در خواجگی دهقانی آق‌التین جماعت دهاتی به نام ترسون الجبایف مشاهده نمود. اطلاع داده شد که امسال مساحت کشتی گندم در ناحیه 4200 گهتر را تشکیل می‌دهد و غله‌کاران حاصل دلخواهی خویش را به دست آورده ایستادند. رجب احمدزاده ضمن صحبت با دهقانان از دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیش‌بو ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانی یادآوری کرده برای استفاده ثمرناک زمین بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها به راه ماندن کشتی تکراری و گرفتن تا 3 حاصل توصیه‌ها داد. در این باره خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوغد اطلاع داده است. برنامه را ادامه می‌دهیم. دوامی چند روز میباشد که در شهر و نواحی قلمرو کشور گروه‌های تأسیس داده شدند که هدف آن فهمانیدن و دادن معلومات عائد پیشگیری از بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 میباشد. گروه تبلیغگران بیشتر در مکان‌های سیرآدم سفربر میشوند. گزارش برنامه در تصنیف همکسبانمون از تلویزیونی تاجیکستان. در دایره دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی برای پیشگیری سرایت کرونا ویروس کووید 19 در پایتخت مملکت چاره‌های سریع راه‌اندازی و تدبیرهای پیشگیری کننده پرزور کرده شدند. در 4 ناحیه پایتخت گروه‌های تبلیغاتی فعالیت داشته همه روزه به اهالی کارهای فهماندهی برگزار می‌گردد و همچنین به ساکنان و مهمانان رایگان نقاب تقسیم کرده می‌شود. شام 10 ایون سال روان گروه کاری در ناحیه اسماعیلی سامانی به هم آمده کارهای فهماندهی را در باغ‌های فرهنگی و فراغتی، کوچه و خیابان و موضع‌های سیر و گشت ساکنان به راه ماندند. کوچه‌های پایتخت شامگاهان سیرآدم به نظر می رسید، ولی مشاهده ها نشان می دهد که با وجود پرزور نمودن تدبیرهای پیشگیری کننده از سرایت کرونا ویروس کووید 19 در زمینه به طور عمومی به راه ماندن کارهای فهماندهی در پایتخت مملکت حالا هم هستند شخصانی که در کوچه و باغ‌های استراحتی بی نقاب گشت و گذار می‌کنند. از جانب گروه تبلیغگران ناحیه اسماعیلی سامانی که از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش، ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه تأسیس داده شده است، با راهگذران ضرورت حتمی استفاده کردن از نقاب فهمانیده شد و به شخصانی که به نقاب گشت و گذار می‌کردند رایگان نقاب محافظتی داده شده. اینچنین به نفرانی که در
мисбоҳҳои фарҳангӣ фосилаи иҷтимоиро риоя намекарданд, суҳбатҳои судманд доир намуданд. имрӯз бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар доираи дастури супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст ва гурӯҳҳои корӣ дар ду баст, яъне дар қисмати нисфи рӯзӣ ва дар қисмати шомгоҳӣ дар кӯчаву хиёбонҳо, дар боғу гулгаштҳо, дар марказҳои серодам, махсусан дар он маконҳое ки шаҳрвандон гашту гузор мекунанд, яъне аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва вохӯриҳои озод гузаронида мешавад. ҳангоми гузарондани чораҳои пешгирикунанда ҳолатҳое мушоҳида гардид ки баъзе ашхоси дур аз фарҳангу маданият ба ҷои он ки талаботро риоя кунад, баръакс бо гурӯҳи корӣ муноқиша намуда суханҳои қабеҳу таҳқиромезро ба забон оварданд. ҳангоми наворбардорӣ аён шуд ки баъзе сокинон ниқоб доранд, вале аз чӣ сабаб бошад истифода намебаранд ва баъди дидани гурӯҳи корӣ онро ба рӯй мекашанд. ҳар нафаре ки ниқобҳои тиббиро истифода мебаранд, албатта бехатарии ӯ ва инчунин наздиконаш таъмин хоҳад буд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҳамаи сокинон ва меҳмонони пойтахт эҳтиромона даъват ба амал меоварад ки ба масъалаи истифодаи ниқоб, маҳлулҳои антисептикӣ аҳамияти ҷиддӣ дода фосилаи иҷтимоиро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатман риоя намоянд. бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ба наворгирии дарсҳои видеои телевизионӣ барои синфҳои 9 ва 11 бо мақсади пурра аз худ намудани барномаи таълими, инчунин омодагӣ ба имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ тавассути Маркази миллии тестӣ кор бурда истодааст. Дар ин бора аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба агентии миллии иттилоъоти Тоҷикистон ховар хабар доданд. ҷиҳати иҷрои ин нақша семинари омӯзишӣ барои 75 нафар омӯзгори фанҳои таълимии тиббию, риёзӣ ва дақиқ, алгебра, физика, кимиё, биология, технологияи иттилоотӣ ва география ташкил ва баргузор гардид. самти маҷмӯи аввали 120 дарси телевизионӣ бо давомнокӣ аз 15 то 20 дақиқа идома дошта, иқдоми мазкур ҳамчун қадами аввал дар рушди самти дарозмуддат ки тамоми синфҳои аз 1 то 11-ро фаро мегирад ва дар асоси талаботи барномаҳои таълимӣ таҳия хоҳанд шуд, амалӣ мегардад. тибқи нақшаи пешакӣ дар назар аст ки қисми аввали дарсҳои видеои телевизионӣ баҳри омӯзиши фосилавӣ ва истифодаи хонандагон аз тариқи шабакаҳои Сафина ва Баҳористон пахш гардад. барномаро идома медиҳем. дар шаҳри Исфара якчанд корхонаҳои консервабарорӣ мавҷуд буда, имрӯз ҳар яки онҳо истеҳсоли маҳсулоти баландсифати консервагиро ба роҳ мондаанд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкасбонамон. бо мақсади шиносоӣ бо рафти омодагии корхонаҳо ба мавсими нави коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода аз корхонаҳои консервбарории шаҳр боздид ба амал овард. нахуд шаҳрдори Исфара ба яке аз корхонаҳои замони овозадор ҷамъияти саҳомии кушодии комбинати консервбарории Исфара ташриф овард. даври зимни суҳбат сарвари корхона Дилшод Каримов изҳор дошт, имрӯзҳо корҳои омодагӣ ба мавсим, захираи маводи зарурӣ, ҷалби кормандону мутахассисони соҳа, омодасозии хатҳои истеҳсолӣ ва насбу басти таҷҳизот ҷараён дошта, рӯзҳои наздик корхона ба фаъолият оғоз менамояд. дастур дода шуд ки барои самаранокии фаъолияти коргарон шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шуда, ба сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шавад. минбар раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода бо корҳои омодагӣ ба мавсим дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Висол Исфара шинос шуд. тавре ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, инҷо 23 нафар кормандон ба истеҳсоли маҳсулот машғул буда, барои самаранокии фаъолияти онҳо шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. то ба имрӯз ба хоҷагиҳои кишоварзии шаҳру диҳоти Исфара, аз ҷумла кишоварзони Навгилем ва филиали Исфарагии институти сабзавоткорӣ ва боғпарварӣ барои харидории зардолу ва помидор шартнома баста шудааст. агар соли 2019 дар корхона зиёда аз 260 000 қуттии шартии маҳсулот истеҳсол шуда бошад, кормандони ҷамъият ният доранд ки дар мавсими нав ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти баландсифати консервагиро ба 280-300 000 қуттии шартӣ расонанд.
اهل مهنت جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه کنسربراری صبحی وطن که دوام 5 ماه سال جاری زیاده از 316 از 9,000 قوطی شرطی محصولات کنسروگی استحصال نمودند، عزم دارند که در موسم امسال به مقدار زیاده از 2.5 میلیون قوطی شرطی کنسروی میوگی و سبزیجاتی استحصال کرده در روند تامین استقلالیت عضوخواری مملکت سهم مناسب گذارند. بنابر سخنان سرور کارخانه عبدالمنان ارمتov با مقصد عملی گردانی این اقدام نیک به مقدار ضروری ظرفهای گنجایششان گوناگون و شکر ذخیره کرده شده با یک قطار خواجگی‌های کشاورزی جمهوری برای خریداری میوه و سبزیجات عهدنامه‌ها به امضا رسیدند. هر کسی که امروز وارد کارگاه‌های کارخانه می‌گردد به خوبی احساس خواهد کرد که متخصصان کارخانه به موسم نو آمادگی خوب دیده همزمان با تعمیر تجهیزات‌ها جهت آبادانی حدود کارخانه کارهای زیادی را انجام دادند. الحال 45 نفر کارمندان مشغول مهنت بوده در موسم باز هم زیاد کردن شماره کارمندان تا به 70 نفر در نظر است. روزی بازدید از کارخانه مذکور ما نیز اولا از تازگی و آبادی کارگاه‌ها و ربط و نظام معین روند کارهای استحصالی تأثیرات نیک برداشتیم. همچنین رئیس شهر اصفهان اکرم سلیمانزاده با کارهای آمادگی به موسم در کارخانه‌های کارکردی به نام ذاکرخوجا حسنов و جمعیت دارای مسئولیت محدود کلکن شناخته شده بابت رفع کمبودی‌ها، استحصال محصولات بلندصفت و رقابت‌پذیر، استفاده تکنولوژی معاصر و در این زمینه افزون نمودن حجم استحصال محصولات دستور سفارش‌های مشخص داد. شهردار اصفهان ضمن صحبت با سروران کارخانه‌ها اظهار داشت که توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بر رشد ساحه باغداری و هرچه بیشتر استحصال و صادرات نمودن میوه‌های شهرداری کشور به خصوص زردآلو خواسته میباشد. محض با تلاش و راهنمایی سرور دولت سالهای آخر در جمهوری به خصوص در ولایت سوخت کارخانه‌های بندوبست میوه به فعالیت شروع نمودند که به بهداشت صفت محصولات صادراتی و بلند شدن سطح زندگی مردم مساعدت میکنند. باعث قناعتمندی است که در این ردیف در شهر اصفهان با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و سهم صاحبکاران محلی 12 کارخانه‌های کارکرد و بندوبست میوه خشک و 5 کارخانه‌های کنسروبراری فعالیت دارند. جایز ذکر است که سال سپری گذشته در شهر اصفهان به مقدار 3 میلیون و 612 از 4,000 قوطی شرطی کنسروهای میوگی استحصال شده بود. نظر به سخنان مدیر بخش صنعت و انرژتیک مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بهرامجان قاسمov کشاورزان و باغداران و اهل مهنت کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی شهر اصفهان نیت دارند که نشاندادهای استحصالی خود را سال روان باز هم زیادتر نمایند که واقعا هم فراوانی حاصل و کارکرد آن مطابق با طلبات بازار برای بلند برداشتن پتانسیل صادراتی در شهر اصفهان عاملی مهم محسوب یابد. صبح امروز از جانب گروهی بی‌ضررگردانی ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدنی در ولایت سوخت و بخش ریاست در شهر خوجند بهره پیشگیری از پهپادی بیماری کرونا ویروس کووید 19 حدود باغ فرهنگی فراغتی نوروزگاه کارهای تمیزکنی تشکیل و گذرانیده شد. در رفت پاککاری نجات دهندگان درآمدگاه باغ، راهروها، جای نشست، جزیره بچگان، اتراکسیون‌ها، تالار بازی‌های شوق‌آور، نقطه‌های سودا و دیگر انشاءات‌های در داخل باغ بوده را با استفاده از موادهای بی‌ضررگردانی پاککاری نمودند. در برابر گذراندن چاره‌بینی‌های مذکور از جانب گروه ترغیباتی ریاست با شخصان مسئول باغ کارهای ترغیباتی و تشخیصاتی عاید بر رعایت قاعده‌های بهداشت در تفریحگاه‌ها صحبت گذرانیده شد. در این باره خدمات مطبوعاتی رئیس شهر خوجند اطلاع داده است. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. جوانزن 19 ساله شوهر خود را جراحت وزنی جسمانی رسانید. جنایت در زمینه مناقشه عائلوی در حدود جماعت نوگلیم رخ داده گمانبر شده با آلات کارد استفاده کرده است. گزارش برنامه را در تفصیلات همکسبانمان تماشا کنید. با شبه وزارت کارهای داخلی در شهر اصفهان به بیمارخانه دسترس گردیدن شهروند فریدون حسنوی 20 ساله استقامت کننده شهر اصفهان خبر فوری وارد گردید. جنایت مذکور سنه 19 مای در زمینه مناقشه عائلوی رخ داده. در صادر کردن آن همسرش مومن جان و انیسه روشنونا سال تولدش 2001 گمانبر دانسته می شود.
аз пушти ҳамдигарнофаҳмӣ муносибатҳои оилавиашон ҷанҷолу моҷиро намуда дар натиҷа муъминҷону аниса ба воситаи корди хоҷагӣ як маротиба ба тарафи қафаси чапи синаи ҳасану фаридун зада ҷароҳати вазни ҷисмонӣ мерасонад. айни ҳол аз тарафи шӯъбаҷи тафтишотии шӯъбае ки вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Tojikiston дар шаҳри Исфара нисбати муъминҷону аниса равшан намуда аз рӯи моддаи 110 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешкаш идома дорад. тавре далелҳо гувоҳӣ медиҳанд сабаби ба вуқӯъ пайвастани ҷиноят мунозираи байни ҳамдигарии оилаи ҷавон аст ки бо расонидани ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ аз тарафи гумонбаршуда хотима ёфт. муноқиша дар ҳуҷраи хоб оғоз меёбад. ҳамсарон байни ҳам танҳо муноқишаи лафзӣ намуданд. ҳарчанд ҷарбдида нисбати зани худ ягон зӯроварии ҷисмонӣ нишон надода бошад ҳам зан ба эҳсосот дода шуда бо истифода аз корди хоҷагӣ як маротиба ба тарафи чапи қафаси синаи шавҳар зарбаи воридшаванда зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. چیزه گفتی نیتا گفت که امانمجا داویدم ده من بچه کنده بود من بچه با استاد اونتکده استاد نکن گفت میبرویمی گم اگر با نمیدونم زیها گفته اینجا استاده بود که من اینجا اونتشو استاده بودم کار دست من بود ترساندم. ҳаёту саломатии ҷабрида аз тарафи табибон ҳифз карда шуд, аммо кирдори содиршуда ба келини хонадон доғи ҷиноятӣ овард, зеро ҷароҳати расонидаро ташхиси судии тиббӣ ҳамчун зарари вазнӣ ба саломатӣ хулоса додааст ки дар ин асос нисбати гумонбаршуда бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. барномаро идома медиҳем. рӯзи гузашта муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Музаффар Ҳусейнзода дар вохӯрии муовинони вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Афғонистон ки бо ташаббуси маркази минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатияи боздоранда барои Осиёи Марказӣ дар шакли видеои конфронсӣ ташкил гардид, иштирок ва суханронӣ намуд. дар ин бора агентии миллии иттилоъоти Тоҷикистон ховар бо истинод ба вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. дар ин мулоқот ҷонибҳо роҷеъ ба ҳамкории густурда ва босамари кишварҳои минтақа ки барои таҳкими амният ва рушди устувори Осиёи Марказӣ равона шудааст табодули назар намуданд. дар навбати худ муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Музаффар Ҳусейнзода дар ростори паҳншавии бемории ҳамагирии COVID-19 ба ширкаткунандагон оид ба тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти мушаххас ироа карда бо дар назардошти паёмадҳои бемории мазкур ба ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии давлатҳо ҳамаи ҷонибҳоро ба таҳкими ҳамкориҳо дар ҳама самтҳо даъват намуд. мегузарем ба хабарҳои хориҷи кишвар. дар чанд беморхонаҳои Федератсияи Русия духтурон барои муолиҷаи беморони гирифтори COVID-19 доруеро истифода намуда истоданд ки он аз ҷониби олимони соҳаи тиб ба даст оварда шудааст. доир ба ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар аз навори барнома ошно гардед. эколого тасдиқ мекунад ки иттиҳоди Аврупо муқаррароти муайяни созишномаи сабзро ки ба пешгирии тағйирёбии иқлим равона шудааст сус мекунад. воқеан агар пештар Брюссел даъват мекард ки дигар истиғроҷ ва истифодаи ҳама гуна сӯзишворӣ истихроҷро дастгирӣ накунанд, ҳоло чунин мешуморад ки ҷойи гази табиӣ ҷойи ангишро мегирад. фаъолони шабакаи амнияти иқлимӣ чунин мешуморанд ки ин натиҷаи таъсири ҷомеаи соҳибкорӣ аст. мо мебинем ки саноати сӯзишвории истихроҷи Комиссияи Аврупоро дастгирӣ мекунад ки ба эълон додани бекор кардани субсидияҳо аз манбаъҳои иттиҳоди Аврупо шитоб намекунад, мегӯяд Марко Стрелинг. дар натиҷа иттиҳоди Аврупо қарорҳои дахлдори сармоягузориро қабул мекунад ки инфрасохтор ва иқтисодиёти ояндаро ташаккул медиҳанд. дар охири моҳи май 8 кишвари иттиҳоди Аврупо ба пуштибонии Комиссияи Аврупо ҷиҳати тақсимоти маблағҳои муттаҳидшуда барои лоиҳаҳои газ шурӯъ карданд. аъзои Парлумони Аврупо аз Румыния сармоягузорӣ ба инфрасохтори гази табииро беҳуда пул намеҳисобад, зеро он метавонад барои татбиқи лоиҳаҳои энергетикӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза дар асоси гидроген табдил дода шаванд. гузариш аз ангишт ба чизи комилан мустақил аз сӯзишворӣ истихроҷшаванда бидуни аз чизи гузаштан ғайриимкон аст. як вакили Белгия гуфт ки пас аз як пандемия барқарор шудани иқтисодии иттиҳоди Аврупо бояд ба муҳити зист мусоидат бошад. дар мавриди саноати авиатсия ин низ коҳишро ифода мекунад. Белгия умедвор аст ки кишварҳои Аврупои марказӣ ва шарқӣ ниҳоят ба созишномаи сабз розӣ мешаванд. он гоҳ ба онҳо иҷоза дода мешавад ки аз буҷаи иттиҳоди Аврупо зиёдтар мабиранд назар ба саҳми онҳо.
лафзанса ва иттифоқҳои касабии дахлдори ҳавопаймоӣ нақша доранд ки роҳбарияти ширкат дар бораи кам шудани 26 000 ҷойҳои корӣ гуфтушунид кунад ки ин тадбир тақрибан ба 22 000 кормандӣ штати таъсир мерасонад. 28 апрел лафзанса эълон кард ки 10 000 корманд аз кор озод карда шуданд ва ҳадди ақал 100 ҳавопаймо аз парки ӯ баъдтар шумори ихтисорот ба зиёда аз 2 баробар ислоҳ карда шуд. мавзӯи музокироти кунунӣ роҳи кам кардани хароҷот барои кормандон мебошад. роҳбарият бояд дар ин марҳила ба мувофиқа расад, зеро ин қарор бояд дар маҷлиси саҳмдорон баррасӣ карда шаванд то нақшаи наҷотдиҳии лафзанса баррасӣ шаванд. дар охири моҳи май талафоти ширкат дар 1 соат 1 миллион евро арзёбӣ шуд. баъд маълум шуд ки мақомоти олмон ба ширкати ҳавопаймоӣ дар ҳаҷми 9 миллиард евро бале бар асоси қисман миллатсозӣ кӯмак мерасонад. фонди стабилизатсияи олмон дар ивази пул тақрибан 20% лафзанса мегирад. пас аз чанд рӯзи бархӯрд бо нерӯҳои амнияти тазоҳургарон маркази шаҳрро иҳота карданд ва постбонони мусаллаҳро гузоштанд. ҳоло дар ин ҷо автономияи халқии Сиэтл аз дохилшавӣ бо шиноснома барои ҳама ба истисно мақомот ва полис. ҳеҷ кадоме аз инҳо ҳуқуқи тафтиши ҳуҷҷатҳоро надоранд. эътирозгарон барҳам додани тамоми шуъбаи полис дар Сиэтл ва барҳам додани судҳоро талаб мекунанд. дар дигар иёлотҳо мубориза бар ҳуқуқи сиёҳҳо ба мубориза бо муҷассамаҳо табдил ёфтааст. дар Ричмонд эътирозгарон аввал бо ранги сурх хунрезӣ карданд ва баъд ҳайкали кашфкунандаи амрико Кристофер Колумбро вайрон карданд. парчами амрико дар ҳайкали биринҷи фурӯзон аст. дар натиҷа Колумб дар дарё ғарқ шуд. 1 нафар ҷон дод, даҳҳо нафар маҷрӯҳ шуданд. роҳбари демократ дар палатаи поёнии Конгресс Нэнси Пелоси талаб мекунад ки 11 ёдгории ҷанубу шарқӣ дар Капитолии Ҳилл аз байн равад. дар байни дигар ҳайкалҳои қаҳрамонии миллӣ онҳо дар толори ёдбуд ҷой доранд. мундариҷа як қуттӣ ки ҳамчирин метавонад ба осонӣ бардорад. дар ояндаи наздик 25 нафар аз COVID-19 шифо хоҳанд дод. исбот шудааст ки авифавир таҷдиди коронавирусро манъ мекунад ва чӣ қадаре ки зудтар гирифта шавад хатари оқибатҳои вазнин камтар мешавад. таҳиёи маводи мухаддир аз ҷониби фонди сармоягузории мустақими Русия маблағгузорӣ шудааст. он воқеан ба рамзи вирус ворид шуда ин вирусро ғайрифаъол мекунад. ҳамин тавр ҳангоми нусхабардорӣ нусхаҳои корношаямшудаи вирус ба даст оварда мешавад. инро санҷишҳо дар 330 беморони гирифтори COVID-19 тасдиқ карданд. дар рӯзи сеюм 68% ба ҳарорати муқаррарии бадан баргаштанд. бо табобати муқаррарӣ ин пас аз як ҳафта сурат мегирад. доруи ватани як ҳафта пас аз он ки президентро дар бораи табобати самарабахши нав огаҳ карданд ба беморхона ворид карда шуд. моҳи оянда истеҳсоли дору дучанд афзоиш хоҳад ёфт то тамоми минтақаҳоро фаро гирад. илова бар ин 15 кишвар аллакай мехоҳанд доруи моро бихаранд. чунин лоиҳаҳои ояндадори зиёд мавҷуданд ва дар соҳаҳои мухталиф дар Русия ва аксар вақт дастовардҳо аз ҳисоби дастгирии давлатӣ ба даст меоянд. Михаил Мишустин дар ин бора дар ҷаласаи ҳукумат сухан гуфт. ҳукумат ба таври илова ба хазинаи рушди технологии Русия 15 миллиард рубл ҷудо мекунад. ин маблағҳо барои дастгирии рушди ояндаи ватанӣ пеш аз ҳама дар соҳаи саноат дар истеҳсоли маҳсулоти нав баландтехнологӣ ва рақобатпазирӣ истифода мешаванд. ин имкон медиҳад ки иқтидори содиротии корхонаҳои ватанӣ афзун гардида истеҳсоли маҳсулоти баландтехнологӣ дар Русия афзоиш ёбад, гуфт роҳбари давлат. имрӯз аз ин маблағҳо ба 10 созмони федератсияи Русия беш аз 755 миллион рубл ҷудо карда шудааст. мо ба 46 минтақа бо 3 миллиарду 800 миллион рублро барои пардохтҳои федералӣ аз ҷониби ҳукумат муқаррар шуда ба табибон, ҳамшираҳо ҷудо мекунем. шабони рӯзи гузашта дар ҷумҳурии Тоҷикистон 71 ҳолати нави сироятёбӣ аз COVID-19 ва ё ҳолати фавт аз ин беморӣ ба қайд гирифта шуд. дар ин бора агенти миллии иттилоъоти Тоҷикистон ховар бо истинод ба маркази матбуоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. бино ба иттилои манбаъ то соати 18 санаи 11 июн дар Тоҷикистон 4834 нафар бо ташхиси сирояти коронавируси нави COVID-19 ошкор гардида, аз ин беморӣ то кунун дар мамлакат 3062 нафар шифо ёфтаанд. ҳамзамон то санаи зикр гардида дар мамлакат аз ин беморӣ 49 нафар фавтидаанд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки то 11 июни соли равон дар мамлакат 887 нафар зери назорати табибон қарор дошта, дар як шабони рӯзи охир 115 нафар пас аз шифо ёфтан ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд.
بینندگان گرامی این بود اون همه خبر و گزارش‌هایی که منظورتان گردانیدیم. در همین جا باشد تا هفته نو با هر یک شما خداحافظی می‌کنیم. خیرتان سید و خانه آباد باشید.